Hej, folk, pri Hyundai Zlatečanu so mi dali za ta teden testiranje Hyundai Tucsona. Ta je dober, ne? Zdaj gremo malo preveriti, če se kje slučajno pojavi kakšna štoparka, da je malo zapeljem, da bo videla, kak avto je Hyundai Tucson. Prva liga. Grem jaz malo na teren. Take it to anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero. Danes je lep sončen dan, mislim, fajn bi se bilo peljati pa srečati kako štoperko, mogoče bi se pa peljala v sončnem dnevu s Tucsonom. Gremo malo pogledati. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Bravo! Ciao, hej! Kak si, kam si namenjen? V City Center Celje grem na late night shopping. Kaj pa ti? Jaz grem pa na obalo v Portorož. Ok, hvala, vsem pa drugič, no? Ne, počaki! Portorož greš? Ja. Pa se la grem jaz tukaj na okolici s Portoroža v City Center Celje. Res bi šel? Ja, pejt, no, grem. Zakon. Gremo se peljati. Zakon.